training and referral hospital. Jagoro migao mar gedo mag apeyni Midusa Joseph Mbugua owacho ni sirkal timo kinda neno notese mag penj ochopo e skunde kata obedo ni nitiere ng'ikruok matindo mikelo gi koth machwe gwenge mopogore. E gwenge ma pi opong'o apeyni, Mbugua owacho ni sirkal biro chopo tese e skunde kitiyo gi ndek kalapapla. Mbugua manotelo ne chenro mar pogo tese mag penj mag chemistry e sikunde ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu omedo wacho ni e kinde ma koth biro dok piny, sirkal biro loso lalo kod apeyni duto ma koth oketho. Changamoto kubwa sana wakati huu kwa sehemu zingine ambazo barabara ziko na charge kidogo, lakini kama serikali tunaendelea na kujaribu kuwashikilia kule ambapo madaraja imeharibika, kujaribu kufuata alternatives kule ambapo tunaweza pata diversion, kule ambapo hatuwezi. Serikali yenyewe imepeana hata utumizi wa mandege ndio wanafunzi waendelee na mtihani kwa njia ambayo inafaa. Lakini tunatarajia mvua ikipungua kule ambapo tumeathirika kwa barabara zetu na madaraja, tutajaribu kukarabati ndio tukifika muhula mwingine tuwe usafiri uko sawa.